उत्तर कोरियाको छपु बाखाइ नाडो nhaayakan chhapaa lwaapu pusaa मुनाटमा करुणाकर वैद्य ठड्डु बाखा उत्तर कोरिया देशा छोट सिगा ढाटा कला पाट निम्टु पोचनाचन पाटमा छोट वा गुटा वानिम जे टस्कच ने सिसिक कयना वा यो क्वेट्यु मुकाटे गल वो मिजोमेसे ठौ टेउजना राजधानी सिउलेस क सोउनी विचार होला वही कला म्यापिन्छ बोम राजधानी वन टासा ठपिन्ट छट छट वस्तु दैटेको आसा बोमेस्ट छक देशया वा ढका बराबर तन तया चुनि हो कला मेसे नुगु वस ककिचा लाका म्यापिनी गुलिस्या चट्टी छजु गुलिस्या काटा पेटी ठट माग छछट हयाबिर काटाल सक्स्या जाख पाचुका छन वो मनो म्यापिङ के कला के बिरकया सरासर राजधानी पाके सोया होन ठौ गामे वो मनो टस्क चंख सम सुमु ज्या वटा गामे चंस हन बन तयाट तर राजने सरीको ढकाजको ठौबले वो मनुला लाटपाक जुठ्या वाटा वाटा आटा आटा चन सरेको रस ठसा चल पल खना वया मिखा चाचा हिला वन ठा अद्भुत ज्या मुटो वा खाया टोले ज्या सोया चनि हो सरे ने गामाट ड्वावै बिले ठे टनी ठे ज्या ठे उट न जुल वो गामा व मुनोर का सिका छमनिम मुनो टेसा वेट ए पाजो छला मुटो वा खाना चन झंगच ड्वावने होसिया ढका गिजे नाटकी जुल वो मुनु अनुसार खक्क वस्तु न्याउ मति होला तर इमुको भानिनेले व ठारे नुइगो अर्जुसा कला म्यापिन्ट म छटछट वस्तु न्याना आखिर रेशम काप मिउ पसले ड्वाउन ओ रेशम काप प मिउ पसले ड्वाउन नुका वनचम पसले न ठोला नुम गामो दाजु थे चनका सिका छगो चन मज्जा याट अनि चुलेन चुचो नाक पसले छकन सो हु ढका वटा केना छट वो मुनो सरासर वो नाक पसले ड्वाउना सोट वो अन पसले चाक लागो ठिगु वस्तु ठौ ख्वा नप खण्डेको नाक खन वो मुनो नाक नियन्त्रणा सुत तर आश्चर्य वो ओके दुने मे मुनो छम खन वइको मुनो मुनो वो नाकने दुन्छ मुनो वो गन खनमा मसुम थे ठ ठेन सु मुनो ठौ गाइ पिजक अनु वया चोनला ढका वा चाक मकल सोट सुन डुगमुखो हाक्न नाकने दुने सोट के वहे मसुम मुनो खण्डेको वइको जुल वो ख्वा जना किसा नाक्ने दुन्चो मन अठे ख्वा जना केना आइगो ठो मनो इटला जुनिमाल ढका वा झट्ट लिफ सोसा लिउने सुन दैगु मुखो वो मनु को नाक दैगो छु दैगो चनि गुबले मुसुगो मुखनिगु ज्याचन गबले निनि मनोनिगु न ज्याचन अर्थ ज्या ठो छु अनोठको वस्तु जिरका मोटिट्या ठो छपाला न्याना यंक्युरका मोटिट्या न्याना यंकला राजधानीको रम जम सुए गाकी ढुंगा वो ठठ माउ सामान्य ना ठौ छेउन छे छेनवा ठ कला म्यापिने राजधानी वना ठंका वो अवजु छुचु वस्तु हल्ठे ढका छचा खेरा वटा भुजिन फुन्ठे फुना सो होला सक्स्या ठट हगो वस्तु पुट्टु पिका सुयाचन तर वो मनुख ठट ढका जुनावको नाक छपा सुया होस मुरो वो मनुख ठगो नाक टेबले डेन्ट्या ठ मागो छेज्या यावन ठुके संयोग छम म्यामा वो टेबले डेन्ट्या टको छु वस्तु ठे ढका सुया चौले लाके वही कलाम न वहे नाकने दुने ल्यासी मिससम खनिवा मछम क्वाल ख लुना ट उठे जुइका छिमबोइको चाल सिल्ला राजधानी वना वला मे मिस ढका का जुनावल सहया जु ख खला जिन बाकी टेमको ढका लसी खाना हाला म्यामा नाकने दुन सोट ओह ठला जि सहया जु खमको माउ टन्टला टोक्का जिमस मेम चिरमा हेक बिमको वला ल्यास्चा टिनमा जिगो मेर टिनमा व छिट पियैमको ढका माम म्यामा नापन्टो चोना पाटा 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 हाला चोना कोठा दुने माव म्या निम लालाबिया हाला चोङ तया नकिम अजिम लिग लिग चोङक ढेडे चुको कोठा दुनु या सो होला छेम उकी दुन सो यो अजि बौरीको चाल ठयोका ढका हाला अजिमन नाक्ने दुन छक सोट नाक्ने दुने मेम बुरी खनिव ठो बुरी ठन छ्याट हो छ्याट वो उठन ठो जान पोचिएटल पालेना नकि टुंके थाको हाक्न मेम बुरी त मुरमुर नकाटे त गुनडे छ्याटो कान राजने उना ठो बुरी त बुना हो ढका बुरी नुव मुछिङका छन ठोगे कट ठटौ टाल मिसट कोठा दुन्चना खया हाला चले बाजिम टुटा छप टुकु टुकु चुया खोयमटे सुमको च शान्त जो सुकार न खोयमाला ढका कोठा दुनुया न्यावला नकिन का सोयादिस उकी दुन्चका सोयादिस ढका टाल बुरा नाग्ने दुन्चका सोट बुराला छक्ल आश्रय ज्या मिखा छु मुखम थे जुलो ओहो गुली मूर्खम मच ठ बो डेक डेका हन मेम चिरवा हया उपद्रह यारका ठवा छम बोइटल वा बालक नके फुमको हाक्न मेम चिरवा हया वा छुनका टेवराला ढिकार वइ बुडी ढका जागा जाग ज्याचन छे डक्को जान पे पछि तम देखाना हाला चंगुन्यना वो कामेसे छुजल थे ढका ठग ज्या टोटा छे सोल वो ड्वाजको वला वइ जाम कलाम वइको गट्टा जुना साट्टु सला लिस निस छुये मयासे सरासर अनि गायम जज द्वारे ठा न्यन यंगल
मिसम नाप नापटो मेपी म्यापी बुढाबुढी सक्ले उना द्वारे छे मुन कलामा ठ पार्टी त डोस बिफको बिया सोया दिस ठो मिजुन राजनी वना टो मुरो कारण मुरो मेमे मिसम बना या छे दुक्याटल जिमुक छे सिंगट सोयाचन जिमट नासे याइन ठ ढका कलामा सास मफिसे एक सुरा हाला बोब्याचन तर ठफुक्क प्रमाण वहे चाक लागो टल्के जुगो वस्तु छौ जुनाबो त युजको ख कलामा केन कलामा डोस बिगो खे बुढा बुढी पि मेका म्यापिन छन स मर्जुया खकन ओ द्वारे टाको नगछिटया क्वार क्वारा बजा सासा ठुमुनु दुडैगो छिमसा गन खनाला ढका नियन द्वारे न निसेने ठम जुनाबैगो प्रमाण किन्ट वे नाक दुन तयार हगु छ बट्टा नाप द्वारे लाटे तया बिल द्वारे न ठगो लाटी नाक पिक्या छक सोबले द्वारे ख्वा याउसी चुनावल ओ चाक लागो ठिगो टल्के जुगो वस्तुके दुनी व हाकन मेम द्वारे वस्तु पुना चम खन द्वारे मने जिगो ठासे हाकन मेम द्वारे वइ चुनचुन ओहो ठटी जुसला जिगो जागिरे खारे जिजुला जि खटमे जिजुला जिगो जागिर वन रासा मा बो जान पिन्ट गठिना पालाया जि फोगी जिजुला सया फु मुक्तका खूब चिन्ता काल द्वारे मने नाक्ने दुन्चो मेम द्वारे वया वइको ठ्याका वइन्टैको कल्पना नो वागु सक्ते मर्या टोले ज्याजन द्वारे न नो मोवागले कलाम ठन मुन्ट छिन्याई मक्तो जिटका झन जागे ज्या पाटमेसो गट्टा जुना टिन टिनेना टसन लसी खाना हाल अदालते दुनिया हलचल टस्क मचे जुया चोमले लाक समाचार वल कि जुजु हे खटेना छया हम जांच के वया चोंग दो जुजिया ठासा जांच के वइ मनु हे अनुवइन ठैको खन्जना व द्वारे पाठे चोमी किमिया सी उठे जल तुरन्ते अञ्चपे मनु त हालमटे शान्ति जुर गाचने आज्ञा बिल कलामा भाटमेसो गट्टा जुना टग्न टोटकी बिल सकले ठठग ठासे तल द्वारे साहेब न ल टपले ठिक्कै मिलेना व जांच के यात स्वागत यात अदालत पिनिवन जुजु छोया हम वो जांच की त मागु सम्मान सत्कार याना अदालते दुनि दुचाकल जांच के सुखे चनि ठपाको झगडा जुल ढकान्यन द्वारे साहेब नाकायको बट्टे जांच की साहेब लाटे तया ठया वस्तु न याना ठो मुडा टाक जुया छिनेया मफ्याचन सोया दिस ढकाटाला राजधानी न वम जांच की साहेब बट्ट चाका सोबले बटाई दुने खाली नाका छपाजको खना पाहे लल्लो ज्याक निला इमत सक्ष्ट नाका दैगो वस्तु अर्थ ठिक कना ठोमेगो छुन मुखटो छिगुया किच वइगो नाका खडका ज्ञान बिल बिना कारण लिप मसोसे झट्ट छक्लन ट पिकागले मोबिन जुल लवापु जुल उके आवाले छिमसा विचार मयासी मूर्खपन पिक्या टमवे मुजो लया मुजो टका शिछ बिया अन अदालते मुना चोपि सकष्ट न खठुका लिट छल कलाम न ठ पार्टीको गट्टा जनो ख क्षमा फन अन्ते सक्ले ठठको फूल खना फा लल्ल डेक निला सक्ले वार निला छे ल्याउन उब्ले निसे अन्तुसी गामे चपे सक्सन हे तैना मटी छपाछपा नाकन जना हल इमसा नाकन रेको अद्भुतको वस्तु सुए मननी गुले टोहे मोटोटसे जना सोजको सुया जिगु यात ठुके राजनी शिवले चपे नाकन डेके पे काली गट्टेस टुसी गामे जुगो हाल खबर नेना एपे प्वा टिट्यो निला खम्प डाडा निला जना पुलिस बखन ठुली